Hoy nos hemos acercado a Guernica para ver la feria del último lunes de octubre, una feria con más de 650 años de antigüedad. Aprovechar para dar las gracias a toda la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. En Guernica ya sabéis que también hubo un bombardeo, vamos a aprovechar para ver una exposición que hay aquí. Y para cerrar la feria normalmente se suele jugar un partido de cesta punta. De esta feria es también muy conocida la feria de ganado, pero este año no va a haber por una enfermedad que hay, la dermatosis nodular contagiosa. Ya no te decían, ¿dónde te la este? ¿Dónde te la este? Este es de mis favoritos, ¿eh? Este hombre tiene la balda llena ahí de premios, o sea, la balda se está doblando y todo, de todos los premios que tiene. No se puede ni andar por aquí, ¿eh?
El otro día estaba echando en falta una de estas ahí para los macarrones. Kanpotik bai, baina izetez. Zer tontoani astu egin zait, flekiloa ekartzea. Zer tontoani astu egin zait, flekiloa ekartzea. Flekilloagaz eguzkipean, dana errezten da antzan, eta kopeta librean doa, aspaldian zuen martxan, niri ondino ule apur bat, bai atorta aurpegirantza, baina justo gaur plantxau egin dut dana albo baterantza, baina justo gaur plantxau egin dut dana albo baterantza. Ene honintza zure hileak, ze sustrai eta ze kemen, Sebastian tani askorik gabe, azaltzen gera nabarmen. Aizu Sebastian zuk flekiloaz, ez dezu kantatu hemen. Flekilo hori estingitu zen dinosauroak baino lehen. Flekilo hori extingitu zen dinosauroak baino lehen. Alde batera utzi dezagun, gure flekiloan maila, behin beharretak gaur Gernikan, azer baserritar pila. Baserritarren filosofia, ulertzen beti da zaila. Ateri bada euri esketa, eguzkitan itzalbila. Ateri bada euri esketa, eguzkitan itzalbila. Baserritarrak kejazei dira, euri zein eguzki bada, baina batzutan arrazoiagaz, ere kejau izan gara. Asko eskatzea ez da izango, ta plox posiblea bada ba, jente hau dana etor daitela, astelenetan plazara. Jente hau dana etor daitela, astelenetan plazara. Nahiago nuke hori honintza, ziurtatu bageneza. Gaur gizartean gunea dugu, ezin egona estresa. Lana da dana, dana da lana,
gero iperrak ta presa, baserritarren bizimodua, ez dago bate erreza, baserritarren bizimodua, ez dago bate erreza. Erosle finak komeni dira, beti ere astelenez, aldan neurrian baserritarrai, eman dezaiogun babes, eta bertako produktonak erosiarren mesedez, baina aurretik begiratuta, bertako diren edo ez, baina aurretik begiratuta, bertako diren edo ez. Aurge pozik alkartzen gara, nekazalatxak izberto. Edaten du nahi, bromaz egin du, horronintzak aipamena, edaletikan edalera ere, bada alde nabarmena, izaliteke sagardo edo, txakolinikan onena, edaleak erosien behar, gero edango duena, edaleak erosi behar, gero edango duena. Guri ez jagoku bakotxari zer, egin behar dan esatea, baina ondo dago bertzolariok koherente izatea. Naiz librea dan erosten nahi dan lekutara joatea, ez da bardina txarrikeriak ta txarrikia jatea, ez da bardina txarrikeriak ta txarrikia jatea. Txerrikeriak jaten genitun, geneuzkan 10 bat urte, ta txerrikiak jatera pasa, ze gozamen, ze disfrute, gaur osasuna ta higienea, gizarte honen arkupe, txerrikiabe mediku batzuk modatik kendu digute, txerrikiabe mediku batzuk modatik kendu digute. Hainbat burukapen, arabiko Estreno, danean ezin lehi. Este es el equipo de fútbol de aquí de Guernica, Guernica Club. Y hasta aquí el ambiente en la feria del último lunes de octubre de Guernica. Muchas gracias a la gente que dejáis me gusta, que os suscribís y que apoyáis el canal. Izpilurik onena geure baitan dago. Pizarra egiteko saio borobila. esta